Nada máis entrar no Instituto Sánchez Cantón, os berros xa nos marcan o camiño. Algo pasa no Paraninfo que un ano máis se convirte no epicentro do Samaín. Tenemos un cine antiguo, un poco derrumbado, con unas zonas con las butacas medio rotas, tal. Y nada, lo que tenemos es una secuencia de salas en la que en cada sala hai unha peli diferente. A carteleira para estas xornadas non podía ser máis terrorífica. Personaxes de La Purga, It, El Exorcista ou A Matanza de Texas van recibindo os incautos que se atreven a adentrarse neste particular cinema. Los niños empiezan aquí, les ponemos una peli comentándoles la historia de qué trata el cine, por qué tienen que entrar y por qué tienen que... La historia es que tienen que ayudar a un niño al final, que al final acaba traicionándoles. Y nada, tienen que ir pasando por las salas e intentar asustarse lo mínimo posible. Algo que non é, dende logo, tarefa fácil. A ambientación está coidada ao detalle. Non en van é a culminación dun intenso traballo do alumnado do segundo curso do Grau Superior de Ensino e Animación Sociodeportiva. Presentaron inicialmente 5 proxectos, desos 5 proxectos fixemos unha selección, despois fixemos unha división de roles en cada un deles, foron traballando todas as necesidades do proxecto, obxectivos, material, escenografía, música, etc. E logo, pois xa o propio día que agora levamos 2 días de actividade e logo faremos a avaliación para ver as modificacións que teñemos que facer, o que funcionou e o que non funcionou tamén. Unha actividade que lle serve de laboratorio para poñer en práctica todo o aprendido. Porque aprendemos mucho a la hora de organizar un evento, de coordinar un grupo muy grande, de trabajar con gente que no conocemos, de diferentes edades, y la verdad que al final pues nosotros evolucionamos mucho. Alrededor de 500 estudantes pasaron por este particular cinema. Seguro que moitos saíron afónicos deste terrorífico percorrido.